Kikubo ke babnya. Umentu rang badu keri Narendra Modi ne kesengi ulah peli perda ya ke jingelang Indian Science Congress ISC ke basis pak pralingba ke video conferencing. Abakran ha ke jingelang bansan sengi Modi ulah ong baki start science sa India kin selong ki bakongsan ban la ban kenjo ya ki clear ke India ha kini ki absence na ban sawan. Ulah ong ha ke science ke India kala yo ya ke jaka ban long ke wei ha pedeng ki shipoteli kiri ha ke pertai. Adu usnam ahaja khatsan na pedeng ki shispa laipoteli kiri ke India kawan ha ke kerdan ba prapuai ha ke Global Innovation Index. Ulah ong baki India ke dei ke wei na ki laiteli kiri ha ke kerdan PhD bat startup ecosystem. भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं।